Taoni ya Ngong'o Kajiado ya Rugongo thengia wa gukorwo ikurikanite ni aingi kumana na irima cia Ngong'o na iria nicio kiguciririo kia aingi ica ikuhi ikoretwo iri gitumiro kia aigithia na ahuri a biashara ngathi-ini itiganite. Tulikuwa tumebook hii area kitambo sana 2021 na tumeenda polepole na pia area hii ya Ngong'o imetufeva pia. Kuringana na aikari a guku miaka ya na hau kabere tauni ino yari thutha makiria hoka ni wonjoria amu maumanagia na gutuma thabari ndaya mundu agikahingia mabataro make. Ria tukoretwo Ngong'o haria kabere na mana maguku nginya ni waimaga kundu kuraihu ugathie kwanja twathiaga Nairobi supermarket undu wigie nginya muthiire wa na mbere uthii wa na mbere wa kundu ta guku Ngong'o ni turona tauni mathondekete oko ni Ngong'o kamburu ta ici mekirite na iria marekirie na haria thutha ukona ati taru magioka kugura biashara ona ni marenda kundu gutheru na kundu kwina mubango. Ica ikuhi ikoretwo iyukiriirie na kuguciriria aigithia ona thengia wa thogora wa muturire gukorwo uri iguru na haha aikari makirahira guturwo kwa mieke ya mawira kumana na kwandanduka guku. Ngong'o kindu miaka riu itano mithiru Ngong'o urona no manyumba ni tari kumera maramera ni tari makuno ure wona makuno makamera hao gakora terere haria yani Ngong'o riu ni gukure kurite tondu ni urona nginya matau nyumba guku ni urona tau nyumba ya gorofa ithathatu ni wera ku haha umenye bado ucio no mundu kuigithia koguo Ngong'o na nikio urona andu aingi no kurira marorira Ngong'o. Ukiangalia kama hii Madhais imekuja hapa imetuandikia vijana wengi kazi hapa, tunaongelea over 30 people ambao ni vijana na wasichana wameandikwa kazi katika hii supermarket. Kando na hiyo wametufanyia CSR ya kutengeneza hii mtaa yetu. Tunashukuru kwa kazi ambazo zimeweza kupatikana, growth ambayo itapatikana kwa hii town. Najua pia kuna zile indirect jobs, kama najua watu wa pikipiki, watu wa bodaboda wataweza kupata kazi, watu wa beba wataweza kupata kazi, na pia hii area itakuwa. Mweneni wa KCC wa wonjoria thirikari-ini ya Kajiado Lea Marias ni atugiritie miaramano ino na haha ni horitana rikithio kuri thirikari ya Kajiado kwarira mitaratara mirumu ya kuhe ahuri biashara guku riera riega ria wonjoria. Tuna encourage private partnership na investors. Tumeweka kuna authority inaitwa investment authority. Hiyo ukitaka kuinvest apart from these businesses you go into that investment authority, unagaidiwa vile utafanya. Undu ungi na ndike kienda kuga ni ati ona kaunti riu teno ya Kajiado kana toguo Ngong'o ni o nene tungigitua kugeria kirehaga igoti thiini wa Kajiado kaunti ni mageragie oko ni county government ya Kajiado igakarora horo wigi ma license marihi-ini ma license to ni urona nginya mundu aramberia kabiashara kanini ukonaga goka gathira ni undu wa marihi me iguru muno. Handu-ini ha Inooro TV kuma tauni-ini ya Ngong'o Kajiado ya Rugongo ngetwo Wacuka wa Kiarie.